matona kutethia ndikana ndi wisethia wathiba yanga liko sianza ni wethe wotona ku kwiyandika na indi kethwa ni wamina kusoma pia ni wethe wotona kuandikwa kwa mbesa au ketethesia no katethesia langi ina letu na muthenya wa umuthi mumite ndini wa kimanithio cha yolo cha Uwezo College na indi ki musini wa Masaku na intuko that inanania na mo indi kine kimanithio ngani kimanithio kila ki thasia kana indi wamina kisomo chaku umalaba yanza wina avenue sige wabokanyo sia kwiyandika utuketha noto no thukuma uketethia uwe contribute to kuyana kwa nthi ya Kenya indi pia umalaba yanza ukesethia ndo alamandika kana latumeta employers kwa kisungu ni maende na kusembania na kumuno ni kana makose no kwitha no kwatite skills kana motu kala matonda kumateria indi muthenyani wa munthi twina principal wa Uwezo College ulaita wa Japheth Mwaniki na tuna deputy principal ulaita wa Daniel Mutuku na mwa tutethesia kutanuka na kuelewa Uwezo College takumana niki mwana waku alete kuka Uwezo College na ndio tuambia na ku principal Japheth kwa uloku wa Uwezo College jambe kwa mwelesio Uwezo College ni chao na jikata ni mubea muno Uwezo College ni sukulu kana ondu we unaweta ni kimanyisho cha yulu kila kinenga na course cia ufundi ukethia mwanafunzi ni watetheka na ni wamanya na ni wakwata kindu kila kitonyo mutethia maishani kwa ni college na King Ngwasha ni kwitha college ino ye Masaku town pandu beta wa industrial area na ithengeanie na AIC Bomani yeune kanisa ya AIC Bomani na kindu kingi ngwenda uweta cha Uwezo College ni kwa sia ti sukulu kwa mbe ya OU kanena mbe yeso ni sukulu yethi 12 last year tuna celebrate ya 10 years of academic excellence miaka 10 na kuma tuambia ni tuonete matunda nondo matunda ma kisomo umona kwizela siana ni siana ini kwa taama wia siana hii sia soma ni siethetha sia kindu cha muthemba tosu yeah okay tuka kwaku Dan Japheth ni mo celebrate te mukatania miaka 10 yolo wa kwedo academic excellence modern obundise siana ndino wa miaka sio 10 yonde ya Uwezo College ni chao we ta Uwezo College utona kwivunia ukasia ndeni wa miaka sio yonde ninaonete na ni twekete na ni chao utona boast kwivunia kutania yolo wa Uwezo College asante kindu kila ndo makwasia kana skulu Uwezo College kindu chambe kila ndo makwasia kana ndo maina ndivunia nacho ni netwethitwe na graduations kadhaa jumako etenda na the 6th graduation wow na yimaanisha paune tumetie students alameva field kwa miaka esu 10 na kila graduation netenda na over 200 250 300 students main graduate kumaanisha kwa graduation isu itano mbitu tena siana bakubengilile akini graduated na kindu kingi ndona kwasia ni kana wasisia kana wathi o company pe company mbingi wenda au kaisi okethia siana isu ni mbandike ku na nesio kuna wianesa na kampuni isu sioka imambite itukulia kana veinge siumie semini school niko maanisha kana ithiete isomeka cia siana ukitumbo nitumanenga skills na skills isu tamanenga nisio ituma mathipa yanzo kethia Uwezo College niko mambo muno kingi kila ndona kwasia kana kila ndona kwivunia nacho ni nitwithitwe na games participation kwao yute link ini
na wasisya football yitu ila ni lo sisi no ni te namba ile kwa league yesu League yaba out of team 25. Okay. Wow. Ita wa beyond sports ya ba masako kwa ti masomo peke yake wana kwa curricular activities kwa curricular activities wanasionete kuna na inge kuliati ni wasomethia kana ni kuma uwezo kathi kandi kwa njini wa company kundu kwike pathukanio and then employers kana mwandikani usu ayoka kulia petungi for example nundu mona andana mai masiendo na uyema kindu na wiketha na witwa for example then manana ni watu andini wa kanangu kuno watu kwa supermarket alafu mundu wa supermarket ayoko kukulia pe ingi kuminete kuema so la mundu usuwa kukulia kana pe tungi tumete how does that make you feel na how is that important kwa kuta mundu wa uwezo we soko na employer ndesauka kutumamba yimaanisha andu ala mevu field na andu abebithie nesa na nitiwa muyo ila mundu ukwiyete we mwene ogo tukulia kana vyangi na kenda pa maivo nitimya ala mevu meika mutiani nitenda na mitiani kundu kutatu mutiani wa March April we wa July August na we wa November December kwao yu ve amomekie July August kundu nitumya ve amomekie lakini results inamba uma lakini kenda no menda no wambo mosa ukamba ku matach metele results Japheth nyoguli ati yes ni ando ingi mai ya kendo kiucha mundu kwiwa ati kana betungi ni amaniwa ingi masome ya school sike pathukanio ukesera mathi kuyanza ona wi mundu kwechiuo pavika wapa ukesethia ati uwezo ni ase ubesiana ukesethia se umelaba yanza nisio kila mundu nisio siana izo nisio kila mundu kwenda. Very good. Kindu chambe ni musingi ola skulu i-establishite na siendo ila niwese uyambe ya kindu niwitha na dream na uyambe ya kindu ina dream niwenda aba yambe ondu tuitu nasi ya 10 years tuna celebrate ya kindu fulani makambu ni maingi kano maskulu maingi ne mambe ya skulu uyethe agenda yo maybe ni kui benefit in terms of mbesa lakini sukulu ino eyambe ya kiuticho twetha tuyenda kana tusiaitie mbe kila twetha tusiaitie mbe ni value ila twanenge mwanafunzi like ku give back to the community kana kawa mino kasomithia ke kwati ya kindu wethia ni kambi ya ku support na ku support family yako yukiuni choto talata success vitu indeti kwetha aikana kani ka tuyo mbesa siana kiuti cho twetha tuisisya na no kuthuthia o school cionthe makampuni monthe twambe ikuvitia mbe value etu nenge mwanafunzi na musiai niwese no kindu kiwo uitwa mbesa school in the amount of like $1 million na kana kau kindu chambe kayuma ke kavaluku aya kayuma katetethia no yethia yukana kau kambe ya utunga ngalama ingi musiine yuke uticho tusiasya kila twenda kwamba osisya mwana o mwakomania ba yenza ketha no mwalimu Daniel ni wakomana na mwanafunzi wa hiyo wake supermarket nye nitembetyo ilobi street ni bauni naona maybe mwanafunzi wa hiyo wako na weni wamanya ambia mwalimu na kujua ningu isi wanzome thasya kina o yuni thukumana na kampuni na o yuni ende nesa kiuni cho ithi tutalata success inditi kila mwanafunzi watu iba aitukambia kuitala ni mbesa aye kiuti cho twenda mwanafunzi alika skulu tumunache kindu chambe masomo wili ya mabalua atembete aendete kampuni yoyote yamina kuoneka ni skulu wa Uwezo College okethia ya mwanafunzi usuni wisikia already ketha someba na usuye museo kindu cha keli ondo deputy na weta
ni mathau nondo moto yito ya sia beyond training twamina uku train twakuongela chau mathangu ni asu ninge wa ya mathau ni talent creation na development pabe mwanafunzi we mwene museo muno ki content creation mwana usu nitwalitoa munacha kindu kingi o discipline ya mwanafunzi kano morals nituisia cia muno ukethia besides mathangu ama kuwe mwanafunzi wakwata waumaluka vayenza mutendele waku munenele waku mikile yaku no ikuonania we pe bandu wesheile na kiu nicho ile tuisasia ta Uwezo College. Yes. Kwa musiwe bayanza kana mumanyiwe webunzo minute form 4 peke ndwane na cha mwana muno cha kusobya musingi ukesethea mundusu ethano mu Uwezo College peke ndukela kisikie bayanza kana mundu uma uwezo ethea ya mundu musio how kiuni important ata kwa musiwe bayanza kwa kana katambite kuka na what would be your message utona kwe hata you musiwe bayanza kana katambite kuka yoluwa foundation isu kana tayari ando ma uwezo nimetikilikite na kana woka uwezo tayari uma bayanza ukesethia mundu wana uwezo kana ewe uwezo tayari ni witikilikite utona kunenga musei kana mumanyiwa message yeba yolwa kendo kiu very nice yukindu chambe ona ndi amba umea matosakwe ni amba umea uithi usakwe ya mwana sukulu amba kusisia values sia skulu osu nondo ideta Uwezo ni wese tuyosa siana sionde de ya Kenya asia ainge ni moka ama kasisi okethia kila meusisia mo noni fees na maisisia maisi law school fulani maithia ama ibauna mayendo bangi maithia ama ibauna lakini kiuticho mailete usisia kila mailete usisia ni nguma sia skulu osiliata kindu chambe mwanafunzi amina ulika skulu atetheka ata amina kiuni cho wailite ida aisisia number 2 historia ya skulu o yeilanja ata siana sia likani valuka siana sia uma skulu sia graduate ni kwata ama wea siana sia somea skulu sida na tabia jeva sia amina kumaluka yusi endo isu nisio asia imailite usiasia na ndima ikeethia kana kuma twambia skulu mwaka wa 2014 kila twabitisia mbe ondo nini na weta ni skill kana values ila to impart into mwanafunzi uyo we auma bau atonya kweje kata kiuni kindu chambe na ile itakuya mushei kana Uwezo College nilihakikisha kana mwanafunzi amina ulikaba ya skulu twina structures bingi to establish it ukethia mwanafunzi amina ulika either we 100% sure aenda kumaluka aketha mwana utonya ukutethia oyu ndi utabia na deputy no yana weta makambuni o mainge institution bingi na organization bingi ike kutuwatia ikakuna simu ikasia hii tuenda siana sia course fulani na batonyeka nenge isiana taitano isu ni kampuni kukonia ukethia siana isu kwanza ona ndwe na sio nondo ila ina graduate ni nosiwe already na ndiko ya kindu kingi we sote mbele ya maybe ila tu ina chathi cha graduation ni kuona vaya school bokita ngali mbingi muno sia makambuni no isenga indiko twitete kambuni mbingi muno ajeto imeta lakini wethia ni kula siana sito siendete ma attachment na siaetwe ningali sia school moke uko sia kwa kweli skulu osu ni wepa nondo kana kamino enda bau kindu chambe indicators siambe sia kuona kweli skulu ni tawitha we makini na serious number 1 ni discipline kana mwikalo wa kana undu munenge wia na discipline timu no kuisia mwikalo mwano wa mutia wia no thukuma nesa na kithito kila chailite no kia wia kila ni kindu kingi time management mwano su oka wia ni ata
au maluka saasiana no tia amina wia aya no report ya nesa kulingana na thukumi wake ketha ni clients uko hando asiando hata ni wikala na thukumi alangi nesa isu ni siendo ila tu train ya vaya Uwezo College. Ila moto ya beyond training, what do we give kwa asiana hii ikamatonyethia kuthukuma nesa mamina school? Deputy Principal, Principal wireless ya sinduila asima lero sisi ya maisa kwa skulu maikasa kwena hii ni kwitha masa kwa na masa sia fees kana masa sindu ingine matono sa kwa skulu na hii na sana sio yuma ite nzio peke ndukita opportunity cost yani wale asa kwa ki we kwa mana na mathinano. So what is the opportunity cost ya musiai kana musiai kwa mana na changamoto siba kana uthuku lo musio gukomana naguo asa kwa nai sukulu la kana kake kothi ekanazi kana musi asa kwa we college musi utono sakwa na ninonete kindu chuke yapen uko na student ya tobu musi akasia ninato ye student yo bana na panai na changamoto kina kamina ibabisi kana kaya soma kaya ikake kaya ikamutiani makengi webe make it mutiani na yu kindu chambe kila ndo nota bya musini kana ailete amba kusisia nesa pyu akahakikisha kana college ilo kusakwa ni college mbandikithie ni serikali. Kiwi cho kindu chambe nondo ya ndo mebanza mabingo ete college ukethe amo we are one kwenda no business lakini ithi ti business ito according to mwene ni kana we abingo ye college yesu nikenda atethie atethie sana mbai ya mukamba muno na yu wathi wethia mundu we business niwe enda ndendo imbesa na enda imbesa ndo ethia we ebinda mutiani ona ndeze mitiani ikawendi kana ndanenga kana kau internal certificate ondo wese kana wanengo internal certificate yesu matkuni Kenya iyukutethia nondo ni makeisio osisia nai nesa according to qualifications ya Kenya nimeosisia mundu niwikite diploma yanenganiwe ni college fulani college nimba ndikithie unengana diploma makazi aye na nicho kitumi kuona college mbingi sivingwa nimusi yatwaka na college yesu kana ka yeso inuka kaimwe ya college itone meiwa mambe inuka eweze maima tabasia nesa meiwa mambe inuka aye mesa itwa na yo college serikali ya bingi nundu methiye ina mabango maseo yukilanda no thuthia musini kana ailete amba kuisia college ni mbandikithia serikali na college meka metiani yeko ni ndano hii kana ni external examination nondo we college mbandikithia serikali ni mailete imba mailete o qualify kwikithia metiani ya either NEC NITA CASNEB TVET CDAC hizo sionde nisio examination bodies ya Kenya lakini college isa kwiyikithisia mutiani ikasia ninenga ni diploma yuke wicho changamoto kila kinene kila kikeisie kukengwa college mbingi si ukengasi na ingo kuliati mambo yote tunene uwezo ina structures
sia membandikithie ni serikali TVET sida kisunek ni taiswa operation then ni structurally ni sikiro na sande no wa Uwezo College uwezo da moto na wiki ya mutiani siana ni sio graduate kuma Uwezo College sio to akundukongi university ngeka na kundukongi college ngeka graduate kwa musie beyond kusisia fees ni peace of mind yanata musie to na ukwata uhakikisho kwa mwana aite mwana Uwezo College la ina structure sisu na value ile kukanye na kindu kiu hiyo na yakana na mondo ma fees value ile kukanye na kindu kiu kweta mwana Uwezo ni kwetha Uwezo ina structure sisu sionde kindu chambe kilando na pasi ya ni security security ya students maitu both me college na me hostel in the member more secure cha kele ni discipline discipline ito ye kana zi top notch nundu nitati asian nai na niti hakikisia niti sekila kana wala ke kwikala na in case of any indiscipline caretaker za sweeto mea imaili to report ya so you put it okay na ndatu nene bakwa ati musi ninaita mwana kwa Uwezo na Uwezo nene si na structures nzio ni ka nita ni ka nek kwa na ndo serikali kwenda nene Uwezo ni ka graduation so nye kwa kwata musi ni kwetha serikali kana ta mwana ni kwetha Uwezo yena structures isu ni tethe kata for example ndo na kwetha na atu akundu kongi kutena structures isu nditha na muo nditha na security yakana kana kwa niko mina skulu ndo ni tono bingwa kana probably ona kamina skulu katona kwetha certificate diplomacy na yo katatono kwata uya so what value do I gain kwa kweta mwana then wa skulu yena structures nzeo value ilawa ile to gain ni kana kaka minolika college nikesi kana masomo ni lazima na ve alimu na alimu asu onde ni menda na license ni licensed teachers na wasisia kwa management nitiate ya ukethia nitisi according to timetable kana ni kasomethwa na kenda mwalimu ndekwo no sielosa nitumwe ni aete timetable ikuonanya lesson yewa kosa mikavata kingi ni practicals practicals situ ni sienda every week wathiko engineering Tuesday, Wednesday, Thursday imenda practical wathiko building and plumbing and the practicals wathiko hospitality practicals wathi kwa cosmetology practical you technical courses ila sienda yenda practicals yonde nete akikiase kana siana sievu nisiakwata practical skills nondo nazo practical skills isu nisio keuthi utumia paanza kamino graduate na no to aga no kethia ko kebundi wa maundu maui lakini theoretically kaa kwa tesilia kayese ndo kitungo chaile to tilangwa kitai wa kitilanga kai practicals ke wa chapati chuwa yani in theory lakini practically kayonywa okay you kiwine cho kitumete siana situ sienda kamono kaanza nondo wa practicals nitiagikishi siani around 80% okay nitokuwa kwa courses principle umende mundu kwamba kunia Uwezo wese dani wakole make padokanyo mama na ndona kwekata atona kunia Uwezo atona mabikiata alright tuina namba cia simu oinge mitandao ni tuikuo Facebook, TikTok, Twitter, YouTube kila vandu
twi mitandao ni yonthe ona website mundu wenda utukunia namba cia simu no aimanthe online Uwezo College wa search Uwezo College kwa Google every platform twikite namba citu bau na mundu no atukunie indi i namba cia simu twina namba itatu kulingana na maofisi maitu maba Machakos kula tu establishite nundu twina main campus ilaji industrial area twina town campus ilaji ba opposite Machakos Golf Club Bauti along Machakos Mutitoni Road kano Kangundo Road na inde waenda baje maofisi ni makanzu ya Masako paunza peka facility tuseobitie bauka andu ala meta nini na maybe imeona area isile na weta sibasa no access bagumitoke namba ya main campus ni 0724 390 322 no nisho kelele 0724 390 322 okay. Namba ya town campus ni 0713 55 49 72 0713 55 49 72 na indi ya opposite outside municipal offices ni 0742 866 704 na nditongelela ni 0742 866 704 na nongele kaindo kanini ekule wikulite munyanya waba values ila asiai mailetha me assured kuete siana sio Uwezo College kindu kila main ni assurance ya kukwata wea kana kau nondo kana kau kamino kwata values nini kamino kwata skills ila necessary ni kaenda ba in the job industry industry isu ni yona kana ka ile toka licha ni ya ile toka confirm ki weyani assurance isu ni yo tunenga musiai wa mino tutiye kana ka uya waku ketha ni kuiba fees ithi ekatuseovye kana ka withie ni kana ketikilika in the job market withie kamina school kainyama ni withie mundu anyamaite muno banza ukethia akunite miaka 10 undu atakwata wia lakini nituonete difference sianane isi Uwezo College kamina school usukaliketa wiyani na ende nundu no ni aingia ala mema wiyani na matusi ya isi I hope no ma give of feedback makaikiria asia ya kweli kindu kitu nena ni cha uti cha bongo yeah okay oyini mwi tugitemwa na tugitemwa wakenda yes tutavyolwa intake registration ma Uwezo College ni twithana intake itatu mwakani na intake ila yithaye main ni ya January kwina intake inge ya May na twina intake ya September yu ila yende na tiko maanisha twasia main isu si itatu tuina maanisha kana siana sia ilita okuka mi isu yijoka aje musino asele yangu kidogo ako ka February kana mwezi wa thandatu kana mwezi wa nyanya mwezi wa 10 gwi wakati bandu bau bado nitwitikila asiana isu ende nitukuna kindu kitwa crash program siana hii maybe siana sia join a bit later than nisiasele watu 2 weeks 3 weeks siana isu tuamba treat in a special way okay then itwa group nitwa inenge kila sie inakosa katika kuemo report on time nikanoke thia towards ibinda yeya kwika mutiani nondu kana kamino likabaye nitukama pia tuka kia kulingana na ibinda yewa lika mutiani waku wailite kwika ibindena na ndailite kuenda beyond 1 year nondu ni wailite kwitha na mutiani wake so intake ya September nondu ni yo yende sai wandikithia kana kosa mabalua you know ende ibinda yesiana ibingite kosa mabalua ni kwikara ni kwitha we admitted okay into the college lakini ku join
tuijoin wakeli na yeuni tuko yemwe ya September next week inde uandikirie kana kwoza mabalua sai ni kuende oba yama obisi ni asuna atatu ba ya main campus ye industrial area Machakos ya kele ye kungethanisia na golf club ya Masaku na inde obisi wa katatu we ba maobisi ni makanzo matani baumatane wamino bikaba uno kuona ibo usitu mbingi pyu tuona nite direction ya uwezo utonyomyo na bana twena ibo mbingi muno yes deputy in registration yende intake ni tukumu wake nda courses ila mundu tona kukosomea uwezo kana zia tena course mbingi na courses ya team divided as your on the under schools na school wambe wita wa school of ICT vala take das ya certificate na diploma wa kele wita wa business school of business ila inda na courses ta supply chain human resource management business management sales and marketing, the diploma in accountancy, project management. Yes. Tuadhiwa katatu wita wa School of Electrical Engineering. Londi liana stima. Na wawite ndana kuma artisan na diploma. Wakana wita wa School of Hospitality. Ulawenda na food and beverage, baking, catering and accommodation, event management. Sio ndesi enda kwa School of Hospitality. Tuadhiwa katano ni wa social work and community development. Valati kidhasia kuma certificate to diploma. Walanda tu with our School of Building and Plumbing. Ola tuikidhasia civil engineering, building technology, masonry, plumbing. Nasio nesi kuma arts and gina diploma. Olonge with our School of Cosmetology. Osune wa maundu wanake. Wazi sema tukone ando inge nukwithia mundu nukwenda enzwa mundu nukwenda ikiwa massage mundu nukwenda kwikiwa wanake wambwa sindu ta isu isu sio ndi soma kwa School of Cosmetology wala benda hair dressing and beauty therapy ve ungiweta wa School of Accounting school usu wenda wiwa accounting wala tekidhasia certificate in accounting CPA na TD veungi weta wa fashion and design wasisema tuko ni mundu nuko yindukani akaia kathwa ti undu mona teno ndo enda ukethia mundu ekite ikoti nene lakini matukune kwina andu masomete ukethia mundu no somete ake ukethia yuta suti tesu ekite aileta opposition akautumia nduthi cia thini wina event no mutwaye itenge akaia kautumia esu yo yitawa fashion and design na yebaye uwezo na ende other courses these are development courses but this is a personal development courses learn short courses of which is that end and make muno lakini wese wenda wina course ingi na wenda twasio kumano kwenza kwikuoka no ukasoma mi tatu ukamano kwenza ukasoma mingi tatu ukamama kusuka Okay. Isu nizote sieta personal development courses isuti sio mamba wea nisia
kwenda mundu amame kindu. Okay. Tubathukanisia artisan certificate na diploma. You with the requirements ya kumisoma. With the best student best yana siendie siami na secondary na ingi sia mewa bukati kati na ingi sia bicha class 8 maminete secondary na mundu akwata D- na below kana wabikia bukati kati wa maika KCSE kana wabikia KCPE pauno weke artisan hesu yo D- and below ni yote meta artisan courses na isu ikwa mwaka omwe ichu ni cha onanga cha wamina certificate ya artisan okay. Nda no ndo mana branching to uendele na no umeguo kaende ukesaithia ondwitwa doctor ukamina PhD wambe ogukwa artisan edha amine class 8 kana wa thela buka kwa high school kwa artisan kana wakwatie D- kana D- kana E kwa KCSE okay wakwata D+ na D plain bawe bosom certificate course ila sienda sia myakeli kana wa mina artisan uko ka certificate so that umie class 8 pia na wakwata artisan okay yumi yake swele uke ka certificate okay na ndikenda wakwatie C- and above C-, C plain C+, no weke diploma ila ya myaka 3 kana kende wa mina certificate yaku ya myaka 2 ukaendea ukeka diploma ni miaka yana diploma inda hii myaka 3 okay lakini wekete certificate no exempt ya wa mwaka omwe ukasoma myaka 2 waza certificate ya miaka yana certificate ya myaka 2 tie tatu ni miaka 2 okay diploma ya myaka 3 lakini wekete certificate na wenda kuendea na diploma no exempt ya wa mwaka omwe okay principal deputy principal na tutapia courses sike badukhanwila sila uwezo arusomea sia accounts sia project management sendo sike badukhanyo you in layman's language wasisiende ni wa courses isu sila wasi uwezo okay ya mundu wenda tuika mundu wa for example wenda tuika mundu wa kusuka wenda tuika mundu wa kweka mundu massage wenda tuika mundu wa jua kale uloa kubebya miyango patunenge some of the things ila yumundu utona mana eba yanza utese terminology zino utona kwazia utona kuelewa hii nenda kutwika mundu wako sebya miyango ya chuma no ke uwezo some of isu professions isu nice kwa mituki niendete kwa yumundu ukwenda umanya maundu maki computer undu matonyo kwata ni mawaya ku ukethia communications ni siaendea asu ni masomo ma computer meba uwezo college endo bingwa cyber endo seovya okamutandao simu sia muthemba isu isia ICT isia business no isia biashara wenda biashara yaku withia masabu no mesenesa biashara yaku either ni kunenge loss kana ni kunenge profit kana wenda andikika bengi asu ni masomo ma biashara masomo alangi ni uwi ondo mema na wetwa wenda ba yote lini no ete wale umuseubya nesa muno kaya okegwa nesa muno asuna ndo mekete catering kana hospitality course ile ingine sia stima oyu ando ni matwene nundu metumia gadgets sia itumete stima kana mwaki isu ni electronics kana electrical engineering kukwata ni mawaya su undu wana ndo makenya power moko mukwata ni stima isu ni electrical engineering na kweka wiring mbele mundu waka kila kendo kila be mundu wina building nene naenda kwekia stima aisiana isu siesomea baja uwezo college tuienda ingi tuidi ababe course sia social work
kwi component nzeo muno ya andu twalite kwika humanity kana kumujali mwanzako kwi andu matesi kana nusio kwikalani na andu nesa na course isu ni ya social work. From the social perspective nye na ilite kwikalani na nganyata nukuona asuna andu ala meka social work na andu asuno ni maandikika atwasi kwa NGO kusuvia maybe siana ila itea siana ndiwa kumanya welfare ya andu pa ya community ni ukethia we niwe sita we village elder niwe si kwangania ni makosani ye undu wa umaete nesa course isu ya social work ile ngiti ya nzui na indi twaweta nzui twina maanisha ni kwenza kuoka kana kusuka utonya kwithia nzui ya kube undu nijithana makwau nini kumitreat kumisevya withia muto waku ni musio muno ni withia mundu ni wasumbuiwe muno ni nzui ni kwitha enze iwe bandu na kwatwa okiko maybe machine AI treated ya Uwezo College tusome thasya ukethia wasisya mundu ni wisi mundu ailite kwitha na makeup fulani ailite nzui yake yailite kwenzwa fulani nundu wasisya mundu niona enzo fulani ukasisya ukethia mwenze loti wake katu mwenze una uone eliwa fiti na etikilika nesa muno asuna ndo ma hair dressing na beauty therapy na in the fashion ondo deputy na weta tiko sisi ukethia ibinda ya tene na asiai no matuweke ni matu wiangwa ukethia we enembe ndeko na mwekele waku sai uiliata wangu wakasya miaka 5 yukite waile thoje kiyangu wezu ikakwa ni lambe kiatu ukethia we wikito choba na ndi fashion design yukite ukethia we mwekele waku na usisya niona waileto ni suti ye iliona ni utumia jeilu exact ukeliona suti kwa miungamye baje ebwa Steve na course mbingi sia mwako kwamba tia nyomba kutwika contractor kwa pia ni musoma daze ya Uwezo College actually siana situ nino sefe nini initiative ya president ya affordable housing siende na kwaka waenda kitengela nukwithia siana siaka miako ku pama sakuno siithia ilobi no siithia siambatitie nyumba nesa nana ya plumbing kwika kiuni plumbing ngewa ya kiuo piping kithambio chako kena mathina siana situ na kila ngwenda uthuthia mwasiai kana wona kaminolika Uwezo College ke kalo mwako omwe kana kaune wambe yako na matunda ndu kwetela mpaka kana kaume school very good withia already kamina mwako omwe already ni wambe ye kuona matunda nundu ketha ni ka plumbing already kambe ya kwikia ketha ni stima tuthekasia ciana tuthekasia andu tuimea ketha kwitu twina ngewaya twina event twamba trust ciana ila situko tuwia tuyita andu kumanza ketha ni stima nundu nyumba esu ni nene muno na ni kwenda kwiki wata nini piping twamba kwosa ciana situ ciamba uthoko manesio kwa uni ciana tusieke ya muno tutambita onengana opportunities iba yenza twamba kuitumia ukethia ona ketha tuyikusiba ni practical sessions nundu sitha guide yetu ni alimu mo lakini tumanenge skill isu withia kana kauke na confidence ya kaminoli kaba yenza kindu kewa keke ni kindu already kekie kai kwambia kwa stima for the first time exactly okay deputy tukiro mina hii ni moment ya na attachment na pia ni mwosa basa ila si unengano ni muyumbe governor simsamudhambuzo kama mbia la kwa bursaries waune tuthugutha ciana citu kacia kwanza ni thete isukuma muno cia apply bursary nondo isu mbeza cia kutethia kana yeyote ke usoma pondo isu ni lazima na nitosa chakeli attachment maundu ma attachment ni tienda tukamanda company na ti na imwe ila tu partner acio
mami na ikamutiani neta matuma aku makai mageka attachment yo mi 3 na employers isio na mundu we weka attachment yake wa mi no amunenge wa uyo maende peke ndo uwe tabutina cha security musei ne wenda omanai natumakana kakwa skulu nikasobeku musei atumakana uwezo kana keyete uwezo nike kwetha ke kasobeku nimemba me asobeku pio nundu netemba manthia tena partnership cia hostels kenda musei enda kana kage kakome hostel nitenda atumanthite hostel pala me uthie kala pandu baseo na ikiateka cia hostel nitita basia tukasia ati yenda muthema nomwe tiwe complain ya ciana icitu na kenda we complain ni wailite ututabia tene tukamana kila kingi musei usiase muno ni maundu ma discipline nondo kana no kamina mutiani kakabita lakini kathibaya nza ondo principle kwasia ni katona kwatia masaundu bailite ni katona kuikika mwana waka uwezo no kuma besides kwetha na kisomo no kwetha pia na mituo meseo itona utuma no se mundu ni kuandikwa lakini kukeep wewe ni kindu tofauti ukeseda andikwa no utona keep wewe ikendo chambe kila tuhakikiasia discipline yevo ni ku follow up timetable kenda kilasi ni cha saa ile na wailete enda we kilasi ni saa ile na ndoka saa ile anusu after 30 minutes niti kunenga warning tuka through the office of the dean ulodilia na students tuketa u student wezi mundu no aselewen nundwa maundu tukambo mukulia thina balawe na kenda thina suti enough kindu undu watu tabia ti kindu tunaelewa timu ya aekanena na kuselewa nundu etezi time mom tabiu athiba yanza kampunini akaenda asa ilo kwenda na tona I am more sense nitita amusiei tukamu involve kwa disciplinary committee nikenda musinda keso uko tulaumu atwenithie tekie kina na kina tae mati ya kana kake principle tuimeenea mwana kana ke Uwezo College nike wako ni valued na nike kwendeka kayo kitabuta customer pakwa tumbesa na kayo sukumo like kayo kuwa na nike wake kiani na ende pia assurance kwa musei mwana wako kwa Uwezo no kupita no kukwata wewe kana no kwetha to na kuyandika number 100% kiuna ugaranti musiai amina utwete mwanafunzi nito munenge value ila utonya umeki sure au maloka baya ni wakwata we utonya umutedia ndi mwya kana ile nito mumanthia we lakini jukila to munenge mwana osu weithia wa mwene no kwendekana ni kambuni mbinge andikike nito value ya ciana muno no yandike pia na weno yandike number 1 pa Uwezo College ni to establish it maofisi ma anafunzi kana students council mombene nondo no to mo marriage lakini mo anafunzi nondo mo ni mesene ni tumenenga evuso ya kwitha mombene mena leadership ya siana students council ukelia bena president bena deputy president bena andu ala maungamia mathau na isu ni ciana actually woka baja Uwezo College siendo mbinge ti ile tulika ciana cieka nundu pe value twenda kwamba umanenge ya leadership ukelia ketha kana kaka ungamia outreach kana ku create kana kwenda baja community ukelia ni wasavu ciana kwena ciana ila ciungamia maundu asu
na itumanengete ibuso yu nituma support ya ketha be kindu mekwenda ona ciana citu leaders asu ketha twina environmental day ni mama organize ya ukethia twendo clean masaku twendo banda miti masaku ciana citu actually nicio si organize ya maundu asu na ile tu support nondo isu ni quality twalito nenge mwanafunzi akamanya mbe wake isomo we mwene ni walite kwitha na kindu kingi kiutelia environment ila beyond training deputy ndeto yako ya muthia ndeto yakwa ya muthia ni kuthuthia muciai aete kana wa Uwezo College nivo kisomo kiemete na amino kaete ndakelila paama sako nisao kuta president yes principal ndeto yako ya muthia na location na pia contacts mukamba asiambange kajeli wetaneka mushei no witho ya senye nietela ni kwatembeza ciana ona ni kana ni twa mwana school mwana osu eba yake sioni ni very risky muno nundu kuno gukwatana na metuo itemiseo lakini okava Uwezo College ila ni sukulu ila ekuenishwa mwana ni wakwata value ya mbesa cia muciai wamina omwete bana ukutetheka na indi nundu intake yito ya September ni jiende tuenda asiai kwanza mumejete kana mambo to masiana isu sio cia sukulu yesu tu meugwa kwani je ila njata ile tuenda mwanafunzi kana musiai oka ambo tembea school likaila asine kwanza ona workshop isu situ ambaulika no yika lande usise kweli bandu bana somea ba kweli ni nguo na value wamino likaba unokona ondo structures sili na facilities sili we mwene no make decisions school wene ngutethekea boy kana nditetheka mejete mombene na indi nondo twina location itatu oilani ni naweta asia mailite kana wanafunzi mailite tuona main campus yaiba ya Machakos Town industrial area nyombani nda sajita wa KIE ni bakupe na kanisa wa AIC Bomani no matuko ni esimo pangi ni ya along Machakos Kangundo Road opposite Machakos Golf Club pauko kiwanza kinene muno na be ila singe situ na be ibwao tuandikite Uwezo College na ende ya masako karibu na Machakos Town outside maofisi ya makanzo pauko no bishionge wito no moke bau na indi namba situ cia simu kwa kubi ni 0724 390 322 isu ni namba ya main campus na mbela ya obisio wa golf ni 0713 55 49 72 isu ni namba ya golf office na indi ya katatu ni 0742 866 704 naende mundu ukwenda umanya mbea ngange ambo kuna research mitandao ni yito yonde Facebook website TikTok tuyitete Uwezo College namba situ cia simu sionde si mitandao ni isu no matuko ni simu tungelele su ya main campus ni 0724 390 322 asante ni mu bya munondo biga studio cia mutongoi yes kutusomethia kutuelimisha kutumanithia maundu meke bukani thank you so much asante aya mzee Mutongoi TV ngwatanya mukamba nita Steven Mwema twina Uwezo College twina Jafeth Ulani principal wa Uwezo College na ende twina Daniel Ulani deputy principal wa Uwezo College ne kwatani wasoma na manamando meke babokani wani wa mananiki walite kana utonyosa kwa Uwezo College ketha ni mwana wa kusomea kana wekethani mumanyigwa nibo usomea nikanda witheni wa tethe kamuthi wa kilungu cha muka Mutongoi TV ngwatanya mukamba nyeneta Steven Mwema twithe nengi konani kwa mwe inu ni Mutongoi TV. Mutongoi